Wabare mnonga ande ni tayari West kandi ejini program yitu Nyamurungi program eyo muhinji no mulisa buli rwakashatu shashatu azekiro tuba twasimbire amakandaha okubasa kugira ekitwayega nko kunabe nabagambire sabite yahwire tukatwine omulisa arurangano arukusomesa okulisa empunu twalebe embuzi nebindi esabite jinagarukana yegitwaho omuhangu omukwinga orutoke ayino rutoke ayinenente obwiro bwinjiro bagira ngo rutoke nente bino buzare nibigitana bino kubukuyambana omumirimo waba nohinga orukulisa ntuza kuba nturembozeje okulisente okagaruka kayingo rutoke nibyiza biyambana bita nabanyeta Edmond Principal Farmer andiyo muhinja atakwata mwitakandi kunu yo muri rwenkanja kanu omuri harwe banyango bani East Division kandi turiyo muri Mbarara asite tuza kuba tuganira na no mwami Kananura Martin izina yanshanira Kananura Martin wito wa municipal head teacher na no guyangira ngo abagiga cya rutubaka wiroho ngisona waye Gisar Martin uriya hata nibo bagiga bamana ndanza kuba ni puremboziye kandi waga aho kushanga umugiga no kumuramiza sebo nanisha bango banzoye yanjure abakutuleba obakureho abakureba tayari wese we bari munonga Edmond omurisa ninga Principal Farmer amazina ganje nibanyeta Martin Kananura ndi munyeto nindugo museru ya Rwenkanja East nindugo museru ya Rwenkanja East Mbara North Division Mbara City project zunyu na famu norutoke no burisa kuri sente nindi sente zenyankore specifically okazumunyankore nyonka zo munyankore ko kahataha nindisa nimpingo rutoke kandi garaka ndisa bweno orutochoro nkarutandukana aragayishomero nkanaheza umushomo yanje university yes nashomera ha mubuzi Mbarara campus ife yanywa nijana natandika ho okuhinga oku kokanja nkashanga ho omukikuru wanje ine hortoche ati nagumana inyongeraho nkompikizaha kandi ndeba project y'ortoche negendaje kubori gira university omutoma gwo kuzo mukwingo tagira street kurondemera umuntu abinkusibana ndana batera miranga ogwo mutuma okagugira otiwe ogwo mutuma nyonka zarwa ninkunda ibintu byo kurisa no kuhinga kandi kindi niko nagire kuruga ishomero nashanga no muzire wanje atakine mani naginte twena ko turazo mu town ebyaha kandi bisisikara nibuho nyunije nashitamaha narisa nahinga na taha no mukikuru wanje na hatari yo tayine nsho wayombekeka nayombekeka twatandika tuta okuhinga rutoke ito tukirya abana tukashanga ho rutoke rwo kutema mebitoke ukarya mukabyama basi mwene eryemere yumuka mwena nyinagira ntate ibintu umuntu warjera yishomero uko munyeto ninza kuyaka haka sente nanye ko kwebisa umba nyine maka sente munshako karugari cya Museveni cyagambe ikidacyonka twaza ahakora ibintu bikuhereze sente natandika rutoke bano rutoke rwo kureba kwihanda utandika tinka teka mugamasha no chikorota ecyo chikorentyo aha haka hariye biraro byente kare hati nyuko naharebere nareba kuko hari nama intaha naha byaro rutoke nduje kurugayo kuko hati cyo gukora no kurebera gateka abakozi bakakora mu rutoke nanye nkiya makasente so no ina abakozi bangaye aha abakozi aba permanent abomu nibashatu abakwija bakakora bakataha nibabari ko mbakozi nka batanu mbene rafuri nimbanye n'abakozi nka 8 abo mu rutoke so hina bakwiza bakakwata emizi hina bakwiza bakakora emizi nakora emizi hatu bagutembise ndantu mshasha shinji kashanju urunda kurigashahe mu kushasha mukaga tizo baryona bakoresha mukaga ekindi hariho nk'abantu abo kuyamba okija bakiba batine byo kurya ukabahereza nka project yo mu community nicyo ncoba kuganyirwa ku cyamani amuntahingo muzizi umucimitejo nkota ugaruko muhereza yene kasenteke na washemerwa na nyensha kare wotariho naija kukorera ikintu ko korekeye so mwene nanye ni kutaha mune ko tarugogoma ayo wayenda ni 5 nizi kuhereza no zitwara no manyo wa famu nkazira hirati ngenderaho nukoko ibintu ugokora n'ugoryaho twinjiro rutoke rurungi tutandike aha kubyara hata naza kutandika kubyara na rebiyo no kore service
nyowe nimbyare bisiku advantage ryo mu kisiku no kitemo rede kina mizi hati nkegesha nyo no mu mushana nimbyare bisiku kandi bisiku bigumiza ahenje uri kuza kugwera ushanga umutumba gwaziri ikinde cya kabiri ikisiku nikizari byana byinji kandi birugayo binamani ushanga cyara kuhereze cyo rukwenda umurutoke rwawe rwo no byara atoro rutoke rwona nyowe ubwo nayongireho nkarwongeraho mu bisiku tindabyire mutumba ko tandikire rwona ningo katandika katandikaho nureba nkataha harimo muhanda ateje nayo akonkija nahongeraho naha nahongeraho karga kuriya ninyongera kandi nyine na plan yo konja kongera yo kuri yife with time windi kija koraho nanya ka variation ko gati nkomyeto nchero tinka hamezeje konkani impamya nkunza kuhamya kandi nkore birungi soko twumara kubyara spacing aha nimba ninteka ho metazi 3 ahari 3 zonka futiki kugira ngo orere omutumba gwaza futere kitoke cyango keki noine kuboti ugihire space atike kukwatana ahiguru emitumba neriro mundere mostere nkenzura yanegwa niho enjure kuraba kandi nendere nzazenda zifune free space ko kukwatana haza mu mwiruma kandi umwiruma nago turi murunje mu rutoki cyacenda spacing kugira ngo umutumba gwo nukura kwiyongera higuru kwakuza mu mwiruma kugira competition ushanga right te penetrating aje okukoma mutumba gona bwo kwetagiza kandi hata naho ko kubotire nkuke birisa ubwe kube kwatine Rwanda iki kirisa ushanga gwatera ho mutumba tugwihaye kirisa aje kugira ngo gutere cyo rukwenda higura wokanyowe nkaha tinkatire mu masha nkirya afuno mukisha gwita karungi gwita karungi taka twinita karungi akaro ebiraro byente twazifuraho nanye mbona atankiye nkakora project y'urutoki so numukira kushara bwireki atinka noreba ngutika sharire ijo tubiro bikwire tukafuna menjo rambi y'urubare narebe ndere zirinko ya rutera ati no banzore keze zatirwe urubare zishuma ubona ko rashare hamere zindi kuko kana bwato abwe ndwara ya bacteria wuriti twirukangira kusharira burizo abo ko kushara no basa kusharira mu gurwire guturanire no gundi ati no banzore kebirere byoma ugenda kushara hakomere nuko wanore hariyo nanisharira komere konka ko kusharira uti wagumana uyihawe ikigogo ati turyo mushana umutumba nugoma rwanda mize kinde cya kabiri washara gurwiro kagakashara hariya ati nono janje nono tambuza burwire ahindije mitumbe etakarwire so nico kurebera no kurekendere no kwenda ngo banzo yo observing rebe atari mo gurwira bwo ko gumana ushara wenda kubasa bati munonga no hindera rwono rumazeho abo kubindwara ya bacteria wire tervere tricky umwe no rebe kitoke nkecyo cyarwara umutumbo shanga guhurire mbwe nuko kweza wabanza kureka hakaba hati ubwo rukumanya ngo tubirwire ugenda no sharira no yarraje uko kubihiremo mwata hati uyarro shanga wabasamate njura yaza kwije shange emirimo yone mahango wagihereza orutoke nente byineka kwateki orutoke nente nebintu bibiri intatwini icyo kubanza orutoke no ihame sente nazo zikuyamba umufamu orutoke for example hati nintema kabiri mu kwezi tumasa nguna na diary ninshashurwa emirundi ebiro mu kwezi ko kato rutoke ndwijaro yamba hante kugira ngo ekashi yo kuba ninkoze sa famu nimbasa kugihoma eyente ndikora mebindi ikinde cya kabiri ente niziyamba rutoke amasha ati tukozesa erinka organic farm tukosa fertilizer tugenda twihakuri yamasha tugareta tugatoma rutoke abagatiremu ushanganga bakore cyo akwena akora kuzagura fertilizer kuza mu factory oba no saving akasente hate bitoke byanyu numubezanka numubuguzanka hi enkota hate yemerireta ati etwenkaba hinje birutoke tukine challenge akatari karuhu na negesha hani bijaba biha ko kati nko muri egi season bidevire birya hansi hati ko akubantu tubasanka government katuyambe katuhereza vari addition y'ebitoke tukabe tuganyirwa mu cyango ikinde cya kabiri akatare anyoye byo kubaguza ni baraga Kampala umwe baraga mu kikona na harwa na murti konka abinji
nibabiha Kampala kugambira omushoro akugambira amashita kugatembere uhura yakuseramo koka handi kabintu twenda nka kuno yite kicweka kitu turi abahinzi bamani batereze nka factory eri kubasa kutukorera vari additional agana sensitization abantu community babanze bamanye ekitoki platform kukirya n'abandi hetagisa kiki nabaza ntaruga mu cyo kindi haraga mu ibindi bintu abo kuba kokora vari addition no basa kutukora ukipacking ukiguza mu supermarket kimaro bwire kokataha nakitema tikumara sanda aha ncyahire kandi ushangate bubwiro obucyakubekera ikingi kina kasente kake government yo tiyambere abo kuberesere nk'abantu ba PDM ni tutwe abantu bahireme sente bagarura hintoke zabo zikazatwekere abo kwaturure yamasha iryo mitwara ashatatana hato umuntu ukuvuta kwe basezo nagifuna agenda leta amashato mu rutoke rwe rubonera ejo ni kisimira ho government eka tuzo mu kahumuro twarwo mu kahumuro ntuza kuza section yente wanyangu no sente z'Enyankore kandi abakuri sente z'Enyankore n'abantu bake munonga kandi bari kuzirisa kamashari katuhumure tugaruka Tayari West Urubungo rwa Tayari West hamna MTN Free Your Fire hati rwasirimuka mu rubuga Fort Poto hamna chenjojo ego abantu ba Fort Poto hamna chenjojo netugenda kusiba nenywe ombutale nka Kampanga ebiro byokwezi bisatu kwa msanju mwaka guno hamna ebiro byokwezi bino kwa msanju mwaka guno omukatale chenjojo ijo yahangure bisembo nyamwingi okuruga mu MTN hamna Wonders kandi hamna Tayari West kuletire n'abazini hamna abisiga barukuzina amazina gomulembe hanyuma yebi byona rwebaje tusirimuke omurela Rev Bar and Lounge tweyongera kuchamura hamna abazinya abamani abebembirwe T-Paul na MC Lithan mukuru w'Echanga oteberwe na DJ Phantom Dero hakiro cha mukaga ibiro byokwezi bino kwa msanju mwaka guno netugenda kusiba mukatale chenjojo okunyumirwa nko kumu hamna abisiga abarukuzina amazina gomulembe oteira abazina abamani nkamuzamiro Pretty Ima hamna ba MC na ba DJ abamani aho mu Star Lounge chenjojo binu byona bikuletirwa ba MTN Free Your Fire Wonders Beauty Products hamna Tayari West ira karietu. The Late Chart from 9 to midnight. Okay, a very good evening, dear listeners. You're listening to 104.5 Reggae FM. My name is Pretty Zero, crafted from World Class. Your sassy and classy presenter, welcome your daughter. You can also welcome the people aboard. You can send your night greetings. You can request for a journey that you would like to listen to. And of course, we shall be together till we get ourselves into a correct moment of the yesterday. That will be absolutely nice. The singles, the people that have broken out, the husbands, it's in sad, but it happens. Always here for you. Monday to Thursday, 9 p.m. till midnight. And of course, with cool King John, dedicated, entertaining, till we are out of here. This is 104.5 Panyachigez FM. We are your #1 favorite station. webale mnonga kuliko mukawumurako kiriyo noleba omuhinji no mulisa program nubanye tide mon principal farmer omuhinji atakwata mwitaka kandi nagaruka mucyeka kitu cya kabiri part 1 twantuleba kwingo rutoke nyino mwami Martin Kananura hati ikandi yatuleta farm yente ezinareba basically ariyo nagezeho kuleta ente Enyankore bakugigarra buto mbwenu reka tumuyengeze mboziye ayongere kutuconnectingira connection between ente na Nortoche kuko hano tushobora nindeba hati kandi kuniyo y'umuntu ezenyankore kigenderwa niki ikigenderwa cyente zenyankore bite tukakora turi sente zenyankore nanyuri kuza kuzarwa nkashanga hente zenyankore nizo nagumiza koka ekirungi cyente zenyankore ni nkabiro ninga bishatu icyo kubanza no zitamukace kizukurwara
kandi zigaragaza kweza n'amate marungi ati kilo rita y'amate yege nyankora aha kugira ngo ndihihe ne town nyuma n'ingitunda 15 12 aho zo kushanka ati nyuma kwa banda bagatunda bizita kushika abo kuba enjura yeri nyingi no shanga bagashaka konke enju enyankore yo ubuhangwa bwaye kahango y'amate marungi ekindi tizikurwa imibazi noteka mukaki atuma harmente zo kushanga ente kuhezarwe tekafuna gana kikatu uyihireho nke cha vaccination ninga wanotera nkebe byengoha so niyo advantage ekindi nabwo hate waza kuzetegereza je noreba ngo yego nenyankore ko kazi mixingiremo nuguma no leta mebishaga mebikubuzabuza kugira ngo ezarente resistant icyo kubanza mushana kugira ngo kashana tuterwa mushana gw'amani icya kabiri kugira ngo nanindwara iye ineshaga mibiri nene negumire kize yeshagamemo ati cyo ncuru kurebera umwe tuteka muka ka cross ka number 1 tugaraka tinda tuto mu nyankore kugira ngo zigumyeshaga mayaze gumire ati gesha hana wazirebe zona hati zirya tarmente humere ko kati nka cross zirum ezundi isiremo ushange humera icyo kubanza imbazi yengo igiye kafu ibicupuro bikeyongera batugambira kuko seje imbazi y'ebenyanya ubireba bikushobera kuko ubwenyanya kugutomunte kuko hati ko kugira tuwagoro mbazi ubwo gwitu go kozi yanyankore yoga ureba tine shonga so mwende nte yanyankore no gira isotine bwoba nte yanyankore ne fanke zini ke kintu cyona ko kiri kufa konka kandi ni kushanga ubutwamute bwazo no bufa it is very rare nikambwe ni kice abo kuba nubwe hangande mbera ningira nuko nakugamba ati ndafamu nimpango no correcting utamashagate ko muri toche zine kiraro izkuraro amasha nyine kiraro aho zikuraro mwabazyo nizayo mwabaze tugakorectinga igagumamo umushana gukijwa tuzamutugiyamo tugatwara mu toche ninga tugahereza abandi na nabataka nimba hereza kandi mbura kubaguza nk'abantu abontahire nabo kabantu bakushemerwa nabo baganyirwa kinyine nisho biceza bahirisa bakukira gukora na mnonga on project yendenkeje ukashanga ngo ibi bintu bibakira kubikora kandi ushanga byabarete inshobe nyingi za tukugira ngo nenshobe cyangwa cyamani bashobirwe abo kuba nke mbazi ebuzire ninga ebuzire gukora ekeshemerere gukora ekinde cya kabiri abarisa cost yo kugura imibazi irya higuru ushanga ushangana ebyo kwihamu tubikushana nebyo rukutamo koka kandi ndije shobe yakuberu abantu takiruha abantu abakushisha abakukora inbreeding ebyo bintu bikahaho konka handa abantu in fact abantu batakabonye abo tahire nabahabona mbamanye cyo gukora mu kintu cyo kurisa tine nyoti nkarebire nshobe yamani bo bayaba ba doctor ba government na ba NBC mu nteboni biza insabo twareba ngo aba doctor bente shana haba honka outbreak habaho kubaruka ko kwendwara aho biza batandika kukinga koka kuborya aho ryo mufamu ngo government yiza ya yiza kwabura ari kineki nabwo tikabarebere nyoni ngambisa mazima tikabarebere kwihaho niyo kube ituhati ntukozesa ba private doctors aija kugemera aija kugaburira abantu wenda kugaburira ubucubo rwa resenta aija gikuragurira kuko tata rwa government naryo wawe iyo niyo kumweshashora mwetenseza kuko mwakutenseza babi no supplementing cyangwa ogire nebyo kurya bindi biwazi free range zirya free range abo kuba zirya free range tinka tanche kora supplements koka nicyo ni plan rije kwije mu misha abo kwa tugira mu tawuni kandi kindi tugemye twende kuplaningira nyensa yitu na neze zinyankure no with time tuza kuzihindura shange nite turyo mu njungu tuwategana subobwire bwo mushana kano shangu kuno mushana no guhatera muno kashari tahanijira mushana ko kato mushana solution tugwinire no kuri center zikwingana no mwanya gwawo goyine ukibona uhura no wenda kuri se zinde uza kuzirondera handa aho kugira ngo ezo inaho zigira ubunyatsi nezo watwara zigira ubunyatsi just tata hantu kigendera aha
ahambera yensi eyo kurisa free range. Ate igifamu ingana cyo ba. Igifamu yona ikaberi nko muri ate ryo muri hekazi nka 95. 95. Nomasa nerengero. Nerengero. Nana kuri mwara banka gida hari nke icharara. Erga yigende kwata hifo. Uko madamu ga. Ijeje hataha rafure mwenu umurisa tabarante. Kuko narumu turisizamente nka between nka ganshanju. Kuko zindi zibantwenda kurongera handi turonda aho twazi. Ureba mwenu nizirya zahaga. Ureba nizirya nizahaga zine nshonga. Urebera hwaho ni nke by'abandi bana babakora. Supplement seze myonyo na kintu muzihereze myonyo. Tuzihereze go umonyo gwito gwa burijo ogutwihakatwe tugureheza ikinde kitukora nkahato buba turigero mu njura tiyo ntugabura nobwire bwo kugabura nobwire bwo kutera emibaze yo mu ruhu yengo hakuzinaga abo kubimbazi yona nangwa ko nuko kakora hono baketa vermectin nuko tukozesa ate embazi yengo hazine embazi yo kutera yo kutera kikatu batera mu kikatu nangwe getahaho kwiyaho hati abantu niyo barebenegeza ageza aho kaki ariye yo koziye kabebyo yo koziye yatu wano rebe nyankore nkije no shange inengo hazona zigikwazira amatu kandi yo gisati katandikira za Nurtrans nargaho ati ni nyegesha duo dipu eretane mutwari 12 waza kubara kwezi no yagise HP2 mutwara 2 narebo inemu enimi yo kashara mukulisa kuteza kwemese enimi kusinga abiri kurebana bakoresa za AI n'ibindi enyankore kukozesa AI mazima no waza higuru nuronde numinungi nozo mbantu bakwenumi ozitekamo yim byaka yawe nungi yo giteka uba nojimanya ikizara mebitara bishatu urebe nyana ze yabandi ze zirira higuru zaenda kwema ejo gihamu haba harimento itazaho ikakoreye bakwe mu rujunge bakweta in breeding ekozara matembani zire zaenda kwema ohindura ogihamu oritendiza kutemba amparaza itakatemba bahara kino kuchwa affecting yes iburi itungo ryo necho ni cha affecting abo kubejo neri in breeding ne yazara na yatanka kuzara matembani umunyankwemba byeta matembani so uino kubaliro kameka shuwa ngo wagiyamu watamendizo gikuze ningo gihindure ijo gihindure ningo ogure ndijo azabanta binjira babasa ko batakukimanya tinkumanya cyangwa mutari yokwe nagire kamene mezigaruka mite kuzarwa maka kagarike kemyenti ya ejo ni mbejo cyarengize nizihe zinde zimukushanga mu kukulisa okulisa cyarenje impango zitukufuna niza outbreak z'indwara mostly FMD ariyo ejwa ndijo neji ekfuruto ko hata abantu ntuzijema no wajemere kare nayo shuwari nyo kwihanzarwa indebere ejwo murundo gumwe kija hayatutera warwaze ejo nubwo nagireyo ko handi mantantu tugihuroko indijo challenge y'abakozi nyango nyoti nkukira kubeta abakozi abo kwa nabantu kukoze nawo kandi yesere ngo bakuyambe abo nabo no mureta abamara hameza abiri yakibayamanyire mirimo agaraka genda uza kurondo ndijo umwe tuba kutaka buno n'imyeto yitu yeri igenda kwenda gukora naenda sibo mu center yakuvugana temparo 10 kandi umwe murumungogo yasibarisi zo mwabazo kamushashura ninga ukwezi kwe kwaho kamushashura akabe ayine nakasente ke kakubika na wakagere cyo yakora cyari amizi kunu ya dry area ji tega kubategana sanoto mato no jiro amizi kunu ya mtitimba madamu numutimba damu ko mukorariza damu timbe damu mpango iri kurubika mezi kumarubwiri niyo cyo tukoresha twine nshuro twina mizi ga gravity ko gatuginaga karawanga kuzoko mu barracks ko kago to kaza gesherera kwente ngo waga basabiri yago nayo ne yahigura so icyo rukubasa gukora no kutimbiza ukarebera arize ryo cirwe njira yagwa yariza ukashango ina mizi nangwa nabandi bona hona nuko tukukora twiyango nahahonga
so no inamizi gawo gataruho pressure gari yagawe shayo ni izibari yari yijire ohina madama abiro nko mfamu umushana to kugumanya toka atunani nyende kinumi nkakiri no kinguzo ate no mimpedi nani jiguza nangwe kirye numinto ubwo nkateje hateje nanyi waza kugihaha nibari rwagati ya miliyoni mukaga na mushanje obwirya hano breed number 1 so izi zasigara nani ndinye na yenyankore nunji nyene yenyankore nunja hanchurgira kwe kwingana yekirinte cukire neryo miliyoni 2 n'ikicweka 2 aho yamajijisha yego mukire ntatujiguza miliyoni 3 n'ikicweka ina obuhabuzi bwo bwamuhero bwo kwereza minyeto obuhabuzi bwanje bwo kweze minyeto ecyo kubanza wahigo kashanga umuzire wawe yabera ine kwitaka ukozese ureke kuryirukangira no rutunda okutunda no rye sente zwaho ugaruka ubure cyo wakora ikinde cyo nkongera nanye ningeshe cyo nkushaba government nayo yongere kuyamba abantu formalizing agriculture ni erime sente nyingi erime bintu byingi erime mirimo myingi tukore za cooperatives tukore za unions kaganda mahanga kugakora ushangana bihame bintu byingi atabyo kushanga umuntu ayinente 10 takushashora musoro ibyo nabyo ushanga kandi bugari hange nyuma kitu abana bakiri batabaye abashomereho ningasha bayitambwireho icyo ni to advocating irecho webale munonga amazina wasigara uryoha amazina nasigara Kananda Martin umuhinji wa Harwe Sero Bwenkanja Sero Harwe Eastward Mbara North Division webale munonga omwami Martin Kananura mbozo nunji tuzakuba ntugita ukutwa twatungira kire obundu turaba twagaruka muri Harwe atutyo tuganire ebinde bikusinga ahari ebyo abwakirekera izoba ningira ngo tuza kwiruka kurenga abo kuba twahurire mbozi yakananura ntubasobota kigarukamo omunyeto kuruga ishomero akakwata umuhanda akaza kwata itakagishe Elias Gireho okuri innovatinga kuryongeraho omutindo kware yashangereho emitumbi 10 hati ya kujangwa ine acres zikurenga zingahi zigaramisirizaho famu wagihura iryo mu acres zingahi ariyo nayongera mente natamu tararonzire murumo kandi tumworo mbweni tobakusiba street ntoronde mirumo ke kubura rero tutanika kutera government emeranga ngo etuyambe amatako mukagariyo garime bibira garime bishaka tutubaze gakolesa nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka nyine job vida akato akamera tubalebe sabiter kwija bye bye